اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات وکافی المہمات ودافع البلیات وحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیات ویحل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔